ba kung selong sa zupen ga suna thane sonde pugul la king hali king samlan ga lai pon kui i khai bo me din thane son ting wang tu bang biu ji wang lo ku ba ma di tu khai nei ji wang ba mai ali Phumling mai dia li go headmaster li wang ko ba mai chiu tu thon nei chiu ri ga ra pi go thodam pi kha bo chi mi lo ti se ding khai ali go headmaster ne di mi pun jiu ara ma go rek pi ai ja we san ra zing na ali headmaster na any suggestion pi bu wa hi na ga li corporation pi ju na kamam khai ali go rek pi ai ja jaluke valley ga one of the best school ju ra kam khai stu si di wang ba mai chi khu ga ding khalan taw re san than son ali dong koi sang biluza ali dong pingkulan la kam nei wan king zati ta me nei wan sai sina ali wan thi mu yim ha sai than son ali na khira go bible ang sai ali go scripture ni king khai mi nei pa na Matthew madai go chro ka king kharab si khat go suro ka tang king khai mi nei sidi wi jang nei sai Matthew madai go chro ga hachu zaro khaye nang hai tingwang na piwe sai hai ga su masdak kyulu lo pelamra hasil zuro khai ba mai tingwang niu na tu kha khai ra bugu mazda situ lang khai binai sesu ziu tatu ga su na fi na ben azam magra paliuniu na tu gu khai binai hai ga su alun thai na son ko wi sam ka leng kamya hai ga su lapat bolaking aligo topic len side kaning tingbo Christian mai the wise Christian kaning tingbo Christian mai juza alio hai ga su Khuisam ra len kamya Jesus Christianio jang atai chun atai za fasting belum riluza wang botinga kasabo pi shatan sini betul henai sibuzi alisi betul hiam wang boga thana brush roga ti khai baza ski ku lan betul zu khang khaluza pana dene nang ting wang nae sina nang ting wang nae sai habo ski ku gasu masak yulo ting wang go hiu kuina lang wang za na pi na ben azami lage kiza hai bo ba de da ro hai ba ti di pa hang ga phiki sai jesu ni sui khai mi ma hai ga di mo je nang ting wang nai sai chu nang ting wang nai sai hai ga pu lan su masak ki lo zu zu ne jesu na ti di pa na ki hem bo ga sui khai mi ma ke Matthew ni robo kriu go Kristo ga haju zo ro khai ba mai Matthew ni robo kriu Kristo Matthew chapter 10 verse 16 King lo inin na liu tu tan ni dong ronga mi li dong tu kum ziu lang khai bo wei tan niu kum ziu na liu ning ting sarak sira bo wei khadi ma hau kum ziu manwan sira bo wei kanai alitu arapi jisu na ding khai basi ka ning ting bo Christian sura chiu alitu lati khaye alitu Christian chuklu zingna kam kora kam hara alitu sun Indian son puan masang hen wang jiban ra boy studi jisu na dimaza ma khau kum ziu manon lo kanyu pui kum ziu ning ting zu bamlo stu zan thanai alitu Bible la king na ro khaye thana aliu Christian chumi nei tuza alihu ga hembo ha mi nei sibuza aliu lusai aliu kaumi ra boy aliu Christian chuklu zingna aliu dong haze ka ning tingbo mai chimahara sai sibusi thai king aliu simahar sa jangbo ba me inkiza hakumbo one ga aliu dong ka ning tingbo Christian chima sai sibudi ding khai to ni thai nai ra COVID-19 go chara re pa me smai king ping man nang ba me smai king na tanui chi zu ba me aliu Christian mai tu hai song di aliu kedi piri ramga king za wang lang khai hai ji COVID-19 hai za das kung ga suna ta sumine thai nai katang pa zu ba bo hai song di katang do kedi piri ga ara pi tu sima mai king khang mi zinga suna these are kings of Palandra Bampaya. The tea
Akwai haizia. Nai zingkha zingyang zingsun. Akwai bangkhang zuma. Mai sai tambo. Tu zuri paza. Nuclear bomb ke khabizuma. Tamsin tajibo. Tukum hang mazana. Suhiu tang mazana. Zingkha zingya longa so. Kebi piritu kampingbo. Kamserenbo. Shitiwo zi alifuwa para gengza bangkhai. Zena aliu Kristen maidong. Kaming ting mahasa. Aliu Kristen maidong. Kaming ting masai. Aliu melun kinwak mirawong. Zarare wangda. Aliu melun kinnisai. Aliu ra kapangbo Kristen. Di kesaibo Kristen. Ketuzuri wangda. Aliu melun kinnisai. Aliu ra kaming ting mabo Kristen. Aliu huga tiura sarawong biza. Aliu dong sigang kau kai ni sai. Aliu ra kapangbo Kristen. Di ning ting mabo Kristen. Infalga. Intanai. COVID-19 go. Curfew khai pa mo wanga. Ang happy Kristen mai pini happy day na kyo. Pase curfew khai kini tapa donglang ni stivo wanga. Psalm is no robo Psalm 91 go verses 11 and 12. Katoi lui rescue khago kuri khat di krinya sipa ken sigaro kha baza. Rapiuna nang takhago pui na ga natu mazang khamera tingila kuzaro kha. Di Isaiah chapter 41 go verse 10 ga. Isaiah ni robo pudum atai khat go riga. Nang ping ni tulo menang ni tulo rapiuna tu mazang khai ba me kuzza albu Kristen me tu ro khai ba me. Sibu go Bible lakin tudo. Kristen me bi haji pata palati. Di kabarzam tuni mene sina kabarzam di lura takane atau arabi go mazana bazang khani sura atau arabi na ha haini rawa tizupa takade kata gotinga polis na hey kedai no sura di gelantara sura kabarzam lura takine hai polis benawa betul betul hai pe COVID-19 go curfew bante lockdown bante lego kabarzam phana ha tapad lu kuma tosnama betul betul ki hal kita nawa na Tapi gawang lalu kan, Bible hari itu pakyang namin lundok lah no, cium. Bible ga tingwang na aliu Kristen metu mazangkar rabo ciuba, aliu tapa bawi naga khakane ciuba, entah nasi dego accident pami ciuzi pang, corona mening kalane ciuba. Aliu kapang bo Kristen ciu kabamai kingzi bamai. Ali tu Bible na di masi kaning tinggo Kristen mai chilo tu za ali dong to ding khaye ali kaning tinggo Kristen chi masai ali fisu ra wo king jobom zau ku chi bo piu hai ze to kum wa ju song lamina zau ku chi bo piu tamai area ga zau chi ta mi su lo nang na pun son wong mi nai na pun sa mi nai zau chi ta mi lo di na long li lo nang kerinting loy makaga arapi ku melan wolan selo studio ku betinga wi bo piuna dina hai apun wi zubang khaya izau sani zubang khaya izau sira bang khaya thai kum ra chini tan thi khaya thai kum ra kabo ni tan kabo khaya makum ni alung liya ti zipa dina chu pasiti khalu ziu evangelist mana ding khai barat zamse pa kalan khai mine panai khat infal talu tamai ga wang dai sudine wang mo tinga gari accident pa jahai pa sai mene sudine kapang bu Kristen ning ting ma bu Kristen tulu je jukni tulu sakni salu sonai ni alung liya sizu kapang bu yu pelung linang makagana sai mene sudine ali dong to setumi tu lo tu jan kana Bible na laki Ntana aliu Kristen mai chido zingasu aliu tu arapi to sima medona majiwang rabo delo sai shatanio jisu haize tingwang nai sisi botinga nang tingwang nai sai haibo ku gasu masak kilo tingwang go hipui natu tingwang go mazatu natu kha khaira langkiu bi raboi nang tingwang nai sai sisi kamno tizim eme
si kungak za aliu Christian mai tu tingwang nai tu za ke hembo piu Satan se si boy aliu hai tingwang na pui tingwang na piwe si bo Satan pa si bamboy sina nang tu atu nang Christian mai asai si kamo tingwang na tu ko hai bi raboy nang Christian mai asai silang talo wadu bilage na tu atu hemwang raboy Joseph haize tingwang na khachu buzing naso ting kamte bana chuzing naso pakhuga ke hen bodi bo wonge pani Potiphar ki go kabang chu banga pani kabang chu ski dia ju banga Potiphar no ne haibana tu tam ko khaya haibana tu kamalai khaya chu ji wong boy patu hiam boy hey anai thana zikhe chu ji hiam boy tingwang hui ju bang boy Semai ngomadi tingwang alitu ngobamboy. Ciza Joseph niu muhu betingga. Petiang zamne, petiang teliang kalau zatak mine. Potiphar noni dine. Filo. Awang piyo. Nang ni belun zakai bombo view hai zi. Atu kam sara kame. Di ina muhu su betingga. Hai bo petiang teliang kalau zatak mine. Petu kesal kame. Petu setelah kesal bumetan kaya. Baik, kami ziu kunza petiang di teliang khai bambu. Mana menun khai bo sibu, mana mening khai sibu. Jadi pengam kamabu petu medan khai bo. Sehingga Joseph tu kebangki kat teliang khai ni. Entahna aliu Kristen mai dong tu, naliu lat madi naliu lat lei curaboy. Allah madi Allah lei curaboy. Delo sai I nang tingwang na chulu zingasu natu kangkora atu kangkora Satan mung chumpong mai dona hian wang raboy sigase ali samate lo paning tingbo Christian mai chulo koi wo Christian mai chulo sitiza ali to dinai ali tu hian wang buga ali gomi sai ali ra tingwang na pui tingwang na piu kazi mai thanai Christian chulo za kaukmi mai king zu ba mai Tanai Christian chuluza muwo bu mai king ju ba mai nang di idi Christian chukulu zinga na atu netu Jisu tu kumjiu yemwang landa khaye nago all family na nauniu na kinaniu na naniu nago workers menu netu atu yemwang lang khaye still ju bamdin nang I ningting ma sai tanai Jisu na dinai I na liu tu tani dong ronga lang pa hai kinai kan yung dong kum zam ning ting marak silo ma hau kum zam men lo tu zabin tani dong king zam mai ali tu kam chu ra mai king zam mai ali la ma to ali la la chu ra boy ali lu ma to ali lu ye chu ra boy ali ngang kam ma to ali ngang kam me chu ra boy nang di I si ga sang ngam lo ra ba ma Christian go association workers mai dong Christian church ka workers mai dong Semana ke king ka experience wami wana boy. Enthanai idi do tekum nya sun hai gabang khangmi nai. King ka dawai Allah ma tu Allah la chulai alui ma tu alui ye chiwai. De kam singa su shichi za Allah ma tu Allah chubo alui ma tu alui ye chubo anang ka ma tu anang ka me chubo. De la sa idi wa ma chulu singa su kedi biri mai dong za dem wang su nai. Nang di idi Christian chulu singa su shibugo temptation se nang khugadi akhugadi wang ra khaye. Kaming tingbo aliu Kristen chulu kai aliu kaming tingbo Kristen chulu kai Jisu na din boy tarwa ro na ni semai ring ma boy Jisu na din nai nang narawang tu hian ma ra boy majiu ma ra boy tu za din nai nthana hai ga wong ba mai dong aliu dong Jisu na din mi bo kunza aliu ning ting mara si za ba Sonai nanai di ali tu hemwalan na kaya ali ki gadi wang rabo ali tibinta bale je tarabo ali dong dede lang ali ngangkan rabo ali tu hien jiwan rabo ai sina ali tingwang khuga mengiu khai jibang wai I Christian ko wibo chura I Christian ko wibo mai I puntang ka bambo Christian chura ta thu sri wang mang ta di dede sarare wang mang ta di I komi mara rapi I Christian ko wi chura nang atu kha khai lo kuzi tingwang khuga ali mengiu khai jibang ko Situation tingwang ali tu wabi put halawin situation tingwang ali tu Saudi halawin sina thana Sunday tingwang khuga ali go kamlun bu thana Sunday tingwang khuga ali go pum ali hupina recommit chu khai ke tingwang na chu klo zina so tingwang go thoidam ka do bu
Yesus Kristus na wanglang katangza ali hin sibo mai. Yesus Kristus ni wanglang bonai. Kamui nai anapuyo. Well done, my son and my daughter. Here's the dimera ali samte. Si khamai chiuri da rapu go thai dam di bo ki hai chimila.